timuwe di amanyosem na ye kro na wotwetwa mu na beto odwa se endi samanyoko ne mpanifo en sakrai kakra e wo Ghana mrahye badwafie ne titiripa ne kuketo a wo mo Ghana mrahye badwafie man sanse mo beto odwa ne de he komu ase behuru se ya bedane dua na atwa pietu obia no anu na ne bia wi ne se ya adwedwe ne titiripa ne se opani ba ko a opie mu e wa santemantam ase ye wono na so manfo nyina na mu e waso ase e wo Ghana mrahye badwafie ya your friend so na bo eye muntaka wono na wotwa mpre na ese mpre twahene e wo Ghana mrahye badwafie de ma endi samanyoko no wono so saa ye hwane to akonya e ma omanfo no bebrebu fu beduru ba bi kro na bi mu kro no e hyehye ka koba e wo regional office e wa santemantam ase na no mu na manfo nka bi hyemu abufuo no se nkoye e na sei ade abachi sei Johnson asiedu nketia wono ana woye adwumtreni edema endi samanyoko no watu akwan de Africa Ghana memo ase sabrede uko UK ana fei Ireland endi sifo ne fa bia wonom no wakonom eno mo akodi nkomo e wonom na asensem ensantrofo busa ne sem bi busa se die nti ana sansa kira ne baaye esiedu nketia se eduru babi ne titiripa ne se na se wo da ekuketo na Ghana mrahye badwafie no womo ensa hudia na se bia nkita hudia na womo ene speaker edie no na nhye de nkọ se de amanyoko ne pe eno ka ho bi ena sansa kira no etimi baaye. My priorities in parliament is to see our parliamentary caucus working together and also cooperating with the Speaker of Parliament. Why did we struggle to get an NDC person elected as a Speaker of Parliament? There are certainly some advantages, and those advantages can be tapped into when your leadership is cooperating with the Speaker. So we cannot have a situation where MPP leadership is cooperating with the Speaker and our NDC leadership have challenges cooperating with the Speaker. And if you are given a party whose leadership in Parliament is not working together, what will you do? You make the changes or you resign. And I'm not about to resign. Yeah. Onu bonu misam de ma aya esiedu nketia say ensi da awa Ghana memu a se MPP aban no anasa amanyoko na te akonya so se aban na ukọ Ghana mrahye badwafie nso a na chese wo mso speaker na baba ye NDC ni na ebia nsa woso bi eso mu die awa Ghana mrahye badwam wono mu a na so mo NDC fo na kompona sabi yewura eye Bagbin wo furu omumu ba ye so baba ye fense speaker no ye ntimini ni nsa woso yie na MPP fo ntimini ni disansa woso ni ye kama pade a ene na chese ase MP NDC amanyoko no enhye ni mutirim makote no de mo pena mbeyo de a ada se be yiwa firi ho anase be wankasa be wadwene se adwuma no nya biem na mo munya biem di ayankasa ye yiwa firi ho tie se kokoko wei aye Johnson asiedo nketia wakopie mo UK Ireland NDC for e chapter bi wo no de sansem wei eto wo mani mo Ebusia yeda so ejinem ewo amanyosem mu na wei no kane swafo